Voini march ni som pakwa kumsang ni somni pali thole ni ani a in zawain chibaile vekule tlabung zirlai pakha JNV puk puya kallai chu he zirna ina lut ve tho namdang zirlai ten kutan thlak ron ni in MZP sub headquarters tlabung shwai tu te chuanan soya tlabung kho chunga chakma te chu pon chuak lo turin an shia tir tlabung MZP shwai tu te chuan in rinizan khan an zirlai puin alu na school JNV puk puya Chakma zirlai te khoi rona tuarti an shia thule athlawang ho nanan khwa namdang te chu pon chuak lo turin an shia tir ngal thu an soya kotwar tu hian alu ba ka taksa mun sang sanga hliam atwar no lawangin x-ray manga uluk taka in fia ni in tlabung MZP shwai tu te chuan an soye pona chakma te chuak lo tura tlabung MZP te nan shia tir awang hian nimin lama po tlabung khochunga chakma mu turan manglawani tlabung MZP ten an hlip Anzir lai thlawang ho na tan le buaina lian zoka chwalo na turatana tlabung MZP ten pon chuak lo tura chakma an ngin na chu nimin khan an hlip ti an puanga nimina lunglei district thunei tu tele lunglei MZP shwai tu ten inremna an siam tak wangani ti an soyi Government of Mizoram Office of the Deputy Resident Commissioner Mizoram House Silchar Shiatirna MP election kumsang ni somni pali puan to awangin Static Surveillance Team Tesil Charlu Dona and Duty Zidmi ten duty tilaka har sanna kan tolo nan poisa singa ay tammi pakhatin ake sakeng lauturin kanin shatirani Hasina Begum Assistant Resident Commissioner Government of Mizoram Silchar Fimkhur thula Assam lampanakal toten cheng singa ay tam sumfai keng lauturangin nale shatir kanni Pudu oman MP candidate alom Nimin ni som pariat thlathum kumsang ni somni pali chun khan ZPM chuan an office a chungin khoman manga thusoito chief minister pulal do oma chuan Lok Sabha MP in thanlo om tura an party candidate tana Richard Vanal mangaya ruatani chu lom omati thua soi pulal do oma chuan Richard Vanal mangaya chu thla tu chuidol tak pile pute tangrenga ramshwai to district council chairman Masaber Dr Rosia Maleitle Mizo zinga meiche MLA Masaber El Thanmoi late tupa apa hi cholal zoma wing commander retired ani thu soin chung ko bel chian dol takachanga MP candidate kan nei hi kan wan nei he ni ati Richard hi thiam na lama po B com ni in English le Hindi thiam takani thu soin pulal du oma chuan Mizoramin MP fel tak tak kan lo nei to china chuti lain tronglama har satna nei parliament house chunga kha chi tlatte central minister te dor konga har satna nei te po kan lo om to chinti in Richard chu MP thatakani abe sei thua soi pulal du oma chuan an Lok Sabha MP candidate chu budget pi alama central sarkar noya scheme thatak tak hai chuak theitora an rin tok thua soi ECI in officer te soltir Election Commission of India ECI chuan nimin ni somparia thali kumsang ni somni pali khan Lok Sabha MP in thanlo om tur kai noya officer engamozat an na tangin an soltir lailok ECI na a remove te chu Gujarat Uttar Pradesh Bihar Jharkhand Himachal Pradesh le Uttarakhand Home Secretary West Bengal DGP le Mizoram GAD Secretary te anni Mizoram GAD Secretary ni lai pu ke lal thom moya ani Bengwarna zona changin Mizo IAS officer pakhachuan ECI in officer te an remove hi suspend nen ainan lau tho soya in thlan kai noi khoilo tura an du wanga ni chin in thlan zoa an na anzom le mai zelati asoidan chuan ECI in suspend ngaya asia te chu remove lavin state sarkar po ron lavin direct in a suspend mai chin PC party MP candidate Rita Amal Somi Nimin Khan PC party president Puvanal Ruata chuan Lok Sabha MP in Khanlo om tura PC party candidate chu Rita Amal Somi kumsomli pakwa daughter of LT Mwana late Kolesip Venglai Tona Lai Puitlang Aizola Khosamek ani thu Kolesip MJA Press Club Kolesip apwang Purwata chuan kan candidate hi thlantin ani chuan Aizola MP office
kan hong dona MP zongjong in anma ni biala office an nei vek na tur dan sia mani theinan mala don ti in hei hi alo tin nge rin thu soin hemi wang ringot po hian MP zongjong in role model an neya history bung thar siam tu ni don ani ti in vote cheu turin mipuia som ritamal somi chuan athil ti tum chen khat soin Mizoram MP mai ni lovin zofa tile India ram Christian titana MP kani don ani ti in Mizoram masona turte zofa te himna turle hindutwa dole tura na setaka ke pen theinan MP ni du ani thu soin ama vote turin mipuite asom bok ani itan katling tok ti lawanga Mizoram mipuite shiat ritamal somi hi LT muana leitle vanal ruate kolase venglai te fani in November ni somni pani kumsang ka zakwa somsari panga a hortokia apianga lai puitlang aizola akhosame kani mipuin ama ansha na ber chu hlaphuale zailama ni zailama mizoten anshat main Kolkata a koli bena zaitoni a mizo zinga modeling lama sulsutu Kolkata a modeling na thoka modeling agency te partnership lo nei to ni mizo zinga 5-star hotel a thokma sapol ani bok Mizoram alo chuanua DDK a news correspondent na athok china film lam lu chilin ZTS audio and visual production a producer ani inti siangna loman pakhat na te lo dong to bok social work lama Joshua operation a president nilai ni in Zoro general headquarters a kumsom chuang secretary ni na chel to ani Lok Aikta chairperson Tharatan Pulalmal Soma IAS retired lalut Larsab Dr. Haribabu Kambam Pati Chuan Nimin Tlai Khan Raj Bhavan Darbar Hola Lok Aikta chairperson Tharatan Pulalmal Soma IAS retired alalut Mizoram Sarkar in chairperson Lok Aikta Tana Arwat na lekha chu Chief Secretary Dr. Renu Sharma in achhiar chuanuin Larsab chuan rin omna thu tiam tirin Pulalmal Soma chu alalut ani Nimin laklu in khoma hian Chief Minister Pulal Duoma Speaker Pulal biak zama baka Minister le Sarkar ho tulu poimo taktak an telbokani Pulal mal soma hi March ni khat kumsang khazakwa somnga pariata gaya khwa bihara apianga August kumsang khazakwa somriat pathum khan Indian Administrative Service IAS a inziak klinging AGMUT Arunachal Pradesh Goa Mizoram Union Territories kedar chu azoma Sarkar lai puya le Delhi Goa le Mizoram Sarkara Department shangshanga napoimo taktak ne takina chel china Finance Education Health Scheduled Tribe OBC Welfare le DPNARGAD le adanga te na shang achil to china ni Sarkar lai puin Director Ministry of Human Resource Development a kumsang khazakwa somkwa paruka changa kumsang ni khan an ruata napoimo tam taka chelte zinga Chief Electoral Officer Mizoram mo phurna kumria chuanga chela he na chilla hian Delimitation of Assembly Constituency Mizoram 2005 khan theitop chhoin ma ala a ramchung mai nilau international level a election observer a ruatani a kumsang ni sompanga January khan Palestine election a India ramachanga observer pali thanjinga atelani pulalmal somahian Mizoram Chief Secretary na November ni khat kumsang ni sompali atanga February ni somni pariat kumsang ni sompariat thlenga thoka MZP ten kumsang ni sompanga khan sarkar na thok ei rulawa an thlanga sarkar tan kumsom thumpanga tho nuin February ni somni pariat kumsang ni sompariat khan IAS atangina cholta ni Central Sarkar thlop theitu le dodal theitu party kanni Pulal Duoma Chief Minister ZPM General Headquarters Chungin Khoma Chief Minister Pulal Duoma chuan ZPM chu twaltro party anni angin wane na big anniya Central Sarkara zombik anni lo wangin tuman an kut an phwar sak ve don lo athua zira Central Sarkar thlop theitu le dodal theitu party anni a hei wang hian Central Sarkar point an ngai poimo a voini thlengin an la thopui thani ina soi Pulal Duoma chuan Lok Sabha in thana an party candidate tur chungchang soin kanma loka MP in thlan lo om tura ZPM party in candidate tan pu Richard Vanal mangaya arwat hi lo mum kati a ani hi kha tu chuidol tak chung ko bel chian dol takachanga MP candidate kan ni hi kan wani hleni thiamna lama po bi komni in English le Hindi thiam takani a Mizoram in MP fel tak tak kan lo nei to china chuti line trong lama har satna ne Parliament House chunga kha chi tlatte Central Minister te dor konga har satna nei te po kan lo om to china ni puricha te hi MP thatakani ka be se ya
kaushan le khota nga ain manati hi achuan omin ram rong bol na konga po thei to pa ke pen tur mi le budget pia lama central sarkar noya scheme hai chuak thei turin kan ring to kani ati ZPM leader chuan Mizoram mi pui min trong trai pui chin tu te point than him ngai taka kan MP candidate min vote pui cheu turin kan som chewa ruling party mi nge MP kan nei chuan Mizoram sarkar nen po mason no konga tho ho anuamin thilti ol samdon ani ati chief minister chuan sarkar masa noya contract na tho chungchang soin na zo hun to la zo lo tam taka oma tin na chen khat contract sem som lutuk wanga na chetak tak mu torom nol buka heng na thalo te pho chua ka thu nei tu te benga thlen theina na min tho puizel turin mi puile NGO te kan som ani to naya video viral chungchanga po vai sam wai mi shwai tu pakhat thanem ngai na zara thu nei tu te beng alo thlenga achunga po kan lom hle ni ati Myanmar chanchin thar lor khom ngai thlak chun zomang Sagain regiona in Mabin district a chuan march nin hi atanga ni som pani thleng twal chung in dona omnuwa People's Defence Force PDF te chuan kani town chu an thunun theita ni ma se Ministry of Defence NUG na tarlan danin sipai junta in sipai tam takle thona manga abi wangin march ni som pani khan anin nu dole angai ta ani Ministry of Defence NUG chuan kani khopuilak tuma indona hian junta sipai somli pasari an thito a midang somni an hliam ti asoi Boston chuan revolutionary artist te film toy pali world premiere show nei ani Sagain region chuan pathian ni khan salin chile inma bin atanga twal chung khosang sang te inzom khomin sipai dictatorship dodal no kong anzo Inma bin township a chuan pathiani jing khan twal chung marketa combined rally an neya sipai junta ne na aviation fuel shalna ti to pan phut India chuan Myanmar chu mi zongjong huap zo federal democracy kongzo le turin angen Mandalay regiona Minchian township a chuan darkar khatle achan ve chung zet junta army le local PDF in kara indona aum Makoi regiona Pokoku township a chuan junta sipai pakhat chural thuam nen local PDF a in pe ani thu kan lak nei na tarlan dan chuan loman MMK noi somnga adong California State of the United States a chuan Free Burma Action Committee Northern California chuan Myanmar sipai thunei na dodal na voiza somni pasari na an nei Netherlands rama Amsterdam a chuan Myanmar junta military service law du lo na lantirani Thailand rama Chiang Mai a chuan nationwide ceasefire agreement ziak tu ram pasari omna 7 NCA ACAO summit chu March ni som pasari khantrana ni a Thudon danin March ni som pakwa thleng ni thum chung nei ani ang RCSS chair in soidanin NCA mingziak tu mi pasari te thunun na muna mani in rail bona self administration din aniang Southern San State ta hupu township a chuan junta sipai te chuan Menetong area a chau chaza village a fighter jet mangin aerial bombing an nei ni in PAO National Liberation Army chuan an soi TNLA Brigade Pali Nuaya San State ta nammatu a chuan khopui chunga damnoin chu CDM doctor le CDM healthcare staff tinen an thoktan to ani Kachin State a chuan Kachin Independence Army in Sunprabun town an thununa junta strategic camp an be chunzom zelani kumsang ni som pakhata junta sipai le KIA te indona antran le nuwa laiza lu na kong khar chu KIA chuan antify Chin State amin that town sipa chuan junta sipai te chuan twal chung indona omlovin thlo na mangin an beya thu kan don danin civil mi zinga thi an oma mi pui che nein po a chena salhe ni Chin State ta hakha a chuan twal chung CDF in junta informer pani thomnopa ngai ha chungin an man Zotung khoye mulaya CDF Zotung 10 Special Force Training an zofela member tharte mal somna an hlan junta hruai tu senior general min online chu ne engamozat mi pui mu theilovina omtoni Myanmar Traditional Medicals Day manin namlo zani somnga te chu namdam doi mangin an encall Lasu airport chu March ni som pakwa tang hian honle aniang Junta Minister of Electricity le mo purtu te chuan Zabu Thiri Township le ni pido a Dakhina Thiri Township a Electric Engineering Office sang te an enfia
rampum huap indo na hian na setakin mipui sipai te chuan ma asona indo na muna launa na setak anto wangin junta sipai te chu anin thurwal lo hlia heiba ka hian yangun ang khopui liana te guerrilla be pui thak anum photo bokani Con oh bà hỉ chỗ mới ra mà cái傻大米，嘛傻大米，cái đâu đấy quay đâu 觉得阿龙介绍俺諗乜嘢？ ống lẩu chưa khati zong kha tun chu mata na kan han ti chwale thei ti chu ni e